Wela. Du financier ambula mabulu abiji. Wa mission ya mujimu. To. Wa mubo marché. Kuezi confusion to nda ushela wa mulema. Baji DG makutao ajibu kesi. DG ki wudi wakula. DG kudi wakula. Makuta aleta. DG. Basa kidila tatu. Makopine twachimunye. Conseiller Mubilo Bian. Excellence. Ujimu mwana machine ajibu batu pesh. Angata amwa to adila tatu wani mukaji. Anu mundi mwambamu. Conseiller. Makuta au akumbani anga 90 millions de francs congolais. kumbaja bijengu bibiji. Enjangu 9 milliards ya pamoto ai yetu. Ni upatuka mu gouvernement eu bianza bitupu. Makuta jitunga. Tatu, wapichi, machine nga. Oh! Mam, c'est a machine gouvernement. Mema kiuji, mukupangisha bantu mu gouvernement, njita tuende mukajwe excellence. Tatu mukashi wa excellence. Ditu kutijikoko. Inspecteur wani chena mujilongolo la jindwa nkayani ku ije njimuena tension sikre mufuana kumbanda. Stop. Excellence, bianyanguki. Ben inspecteur ba IGF ba fiki. Inspection générale des finances. Ujumva. Chena kokoto. Ujikoko. Bambila ne excellence ujimu confinement mu France. Kabishena kuto. Koko. Chena kokoto. Koko. Non. Kimi fana to. Conseiller, Tony Wewa Heb. Stop. Les finances et le bien public sont une propriété de l'État qui doivent être bien gérées. Message de l'inspection générale des finances.